Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Adip, teman-teman. Di sini saya mau makan nasi liwet. Cocok hujan-hujan gini makan nasi liwet. Lauknya ada lauk japuh sama goreng jengkol. Lalapnya ada terong hijau sama terong digoreng, teman-teman. Dan di sini nggak lupa sambalnya. Waduh, mantap, teman-teman. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi razaqina. Amin. Ayo teman-teman makan nasi liwet. Waduh, mantap teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Japuhnya garing. Hmm. 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 Waduh, nasi liwetnya gurih, teman-teman. Hmm. 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 Jengkolnya legit. Hmm. Hmm. Waduh, sambalnya mantap. Hmm. Tuh. Hmm. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Wow. Hmm. Hmm. Aduh, hujan-hujan gini, ini panasnya lewat cocok. Hmm. Aduh. Hmm. Hmm.
Aduh, mantap banget teman-teman. Aduh. Makanya sampai keempesan ini teman-teman. Waduh. Sekian video dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.